nongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Manchester United imaze kumvikana na Jadon Sancho imyaka 5 hakarimo na option y'undi mwaka wa gatandatu. Igisigaye rero ni Manchester United igomba kumvikana n'ikipe ya Borussia Dortmund. Manchester United ikaba imaze kurekura Sanchez mu ikipe Inter de Milan. Igisigaye gusa nuko officialize ibintu naho undi Sanchez mvikanye na Inter de Milan imyaka 3 mu gihe kandi Man United irafitiye contract kugera 2022 yo imurekuriye ubuntu by'ukuri ibivuye miravuze ati igendere rwose ugenda amahoro. Sanchez akazajya afata miliyoni 7 z'amayero ku mwaka mu ikipe Inter. Serge Aurier uyu munya Cote d'Ivoire akaba gushakishwa cyane ikipe ya Mirase mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba Tottenham Hotspur rero igomba kuganira n'ikipe ya Mirase bakareba ko barangiza iyi deal. Ikipe ya Madrid ngo ntago yiteguye gutanga amafaranga menshi cyane muri isama, ikaba ngiza spendinga muri 2021-2022 yo sama irashaka kuzana Mbappe, Brot Haaland ndetse na Eduardo Camavinga. Inter de Milan iri hafi kumvikana n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri uyu mu France Tanguy Ndombele. Francisco Kere ashobora kuva muri Valence yerekeza mu ikipe ya Villarreal. Villarreal ikaba yamaze gutanga offer ya miliyoni 15 z'amayero mu ikipe ya Valence kureba ko yatwara uyu mu France akajya gusimbura Santiago Cazorla wameze kwerekeza mu Barabu. Bayern Leverkusen ikaba imaze gutanga miliyoni 20 yongeraho Kevin Voran, ikaba iri gushaka Benoit Badiashile uyu musore w'ikipe ya Monaco mu defenseur. Reka duhagurukira cyane mwe twese tuvuga ati felicitation kuri Valère Germain rutayizamu ikipe ya Marseille, akaba rero agiye kwibaruka umuhungu. William Bogue da Silva akaba yanze kontra y'ikipe ya Chelsea yamaga imyaka 2, ariko kubihara ubu ngubu rwose ashobora kuba agiye kwemeranya n'ikipe ya Arsenal iri kumuha imyaka 3. Arsenal ngo niramuka imaze kubona Thomas Partey, Philippe Coutinho ndetse na Willian irahita ijya kuri system ya 4-3-3. Ni nako kandi priorite ku ikipe ya Arsenal muri iki cyumweru no gusinyisha Aubameyang. Nyuma ya Aubameyang undi mukinnyi ngo agomba kongera amasezerano ni Emiliano Martinez umuzamu. Florian Barongon umupeti muto cyane w'ikipe ya Arsenal akaba ashobora kuyisohokamo. Liverpool, Southampton na Brentford zikumushaka mu gihe Arsenal ivuga ko uwatanga miliyoni 8 z'amapaundi yamutwara. Alexander Lacazette we akaba ari gushakishwa cyane n'ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Liverpool ikaba imaze gutanga offer ya miliyoni 9 z'amapaundi mu ikipe ya Betis Sevilla irashaka uyu mudefenseur w'umunyalgeria Aissa Mandi. Ferran Torres ku munsi w'ejo kuwa kabiri akazasinya amasezerano mu ikipe ya Manchester City, ariko medical irabera i Barcelona. Man City kandi mu gukomeza kwiyubaka defense yayo ikaba iri gushaka uyu mudefenseur wa Villarreal Pau Torres. Man City yamaze gutanga amasezerano mashya kuri Eric Garcia n'umwagent we yabyemeye Ivan de la Peña, bakaba bamaze kubona amasezerano rero igisigaye nuko yasinya cyangwa se batakumvikana Man City bagahita bajya mu ikipe ya Barcelona dore ko iri gushaka Eric Garcia. Man City nayo kuri stade yabo batangiye kumanura ibyapa bya sezo ishize, bakaba batangiye kuzamura ibyapa by'isezo nshyashya kabisa bashyiraho kiti nshyashya zo hanze. Urabona hanga Foden batangiye kumumanika. Yitwa Dida, uyu ni umurejandi ukomeye cyane ikipe ya Mirase, akaba yamaze no kuba umutoza w'abazamu mu ikipe ya Mirase. Bitangaje kandi bitunguranye Chris Smalling akaba atagiye muri liste y'abakinnyi b'ikipe ya AS Roma bazakina Europa League. Man United ndetse na Roma bananiwe kumvikana. Jeremy Boga uyu muhinga ukomeye cyane wazamukiye muri Chelsea akaba akina ikipe ya Sassuolo, Dortmund iri kumushaka mu gihe kandi ikipe ya Chelsea yamaze gutanga offre ya miliyoni 17 z'amayero mu ikipe ya Dortmund irashakamo umuzamu Roman Bruki. Mario Götze ni free agent nta kipe afite, ari gushakishwa cyane ikipe ya Monaco ngubu nigezweho kandi iri imbere cyane. Serie A sezo itaha bamaze gukonfirma yuko igomba gutangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ikazanagira umwaka utaha kuri 23 z'ukwezi kwa 5. Antonio Conte akamaze guhakana yuko atazatandukana n'ikipe Inter de Milan, avuze ko afite contrat y'imyaka 3, hanyuma kandi avuze ko agomba gutanga ibyo byose afite, agatanga imbaraga ze zose kugira ngo projet y'ikipe Inter de Milan igende neza cyane bamushinze. Yitwa Julian Brandt akaba ari umusore w'umudage ukina ikipe ya Borussia Dortmund. Mu myitozo yo kuri wa mbere mu ikipe ya Dortmund akaba yagaragaye rero asa nkaho akomeretse ku jisho. Sport Bild imubajije icyo yabaye akababwiye ko yagonze akabati. Yitwa Sibomana Patrick Papi akaba amaze gutandukana n'ikipe ya Young Africans nk'uko bibona yasezeye rwose kuri konti ya Instagram. Papi turibaza ngo arerekeza hehe, ni muri Kiyovu, ni muri Rayon Sport, c'est comment? Les amis mugire ibihe byiza cyane, tuzongera ku munsi w'ejo mu binyamakuru.